ka pela di present kosha ra gona ke rata go dumedisha setšhaba sa mo Mahube. Ke ne tsela fela re ke le Sega Street le tše dingwe. Wa bolela mo pele ga lena mo ke Dr. Maibelo go tswa ka mo lefatsheng la Seabuswa Gaphamadi. Mmereko wa ka se o mogolo ka mokgowe ke mmereko monyane wa go ntšha di-presente tša magolo ga a kgonne go fitlhiša ba mo lebogiša ga a kgonne go fitlhiša merwalo ya bakgalajwe ka lapeng. Ke tlo bereka le ma naka Galas tše botsebotse šidi a ke re le pitšara enwa ka galas from Ngaka Napo ka Majakaneng to Magoloniki a re mo lebogišeng bo magolo ke thekgeng gabotse ke nyako ga kwa matsogo ao ke thekgeng le dule gabotse le kgoneng go mpha matsogo ao gabotse ya ke Mira Nikki Skwatla o hlakahlakane ba go reketse seipone to Nikki. Congratulations on your journey, all the best from Eunice Motaung. Matsogo bo magolo. Oh wow. Ke watch e botsebotse shi ke a gore Nikki a se ka latela košeng la bona Nikki o tlo re ga tsogare a gopola gore ke 9 ke nako ela gore a tsoga a titukišetše go košeng. Wishing you all the best from Auntie Chanki. Okay, ke tsamaya le di romantic tsamaya le Nikki mo o nyaka o te kgotlile pele ngwana nyaka a go hlagohlile la di bona matsogo ba magolo. Sumelelewa la kalitimi sume Jonaka yo no sa fure la kamera sumelelewa
A nice fleece, a very nice one. Ngebe tsa maliski repotanyana. Niki wa tseba go se rekisha. Le di bijama tse di botsana tsana shidi. Di tla go bana ba class Nyalungu a re mo lebogiseng. Rosina o re wa go lebogisha bongakeng ba gago o bo sware ga botse ka matsogo a mabedi magolonedi o toastan ga o sa e bola ke di-noodles matsogo ba fokola so from Kaledi ra go lebogisha bongakeng jwa gago to Niki le yone ke please Niki o tlo tla kosheng wena you told so how can you please take that? How she like that? How she like that? You modify. Please, Leslie Beck, Nike from Anna, wishing you all the best things in life. I love you. Anna, I love you too. From Nikki to Austandi, Barbago, Lebo, Kadi, Galas, Table, Tishidi, Wachelang, Austandi, Akampatame. Over Austandi at the Camope. Heba, please, young one, Perapeshi. I want Nikki a casto. That's a river. Or a pass, I fear that's what I have passed. From Maholo Carabo, Kerata, Leburisha, Bonga, Biarago, Kere, Osare, Tishite, Bonga Cabarago, Bogolelo Dimu, Tungaka Niki, Arme Leburishe. Matao Mahona, Mamatamora. Arme Leburishe. JJ. From Maholo Niki to Sesi Maloma, Kirisli Pastevo Tishidi, A plus Opera Honeymoon. From Niki to Dr. Manana, Refilwe Kutumela Mukangwe Bongi. DK. Yes. Dito Niki kita Mukangwe Kutumela Refilwe le Bongi. Okay. Matoro Mahon. From Niki to Mama Levo, I name Tana. Mama Levo, okay. I don't know Mucheka Karamuchaka Ramodu. Mucheka Karamodu, I nishi. I really wish Mama Levo, Papa tell Mazo. And look at our from Niki to Homoto Taji. Ewan, Ketele Motobote, Malim Cheka, Obo Manano, I will have lain. I can't say Manamani. Haku Kensisa, Ebuale, Agaza. From Niki to Mane Rosina, Ketele Morape Motobote. Matoro Mahon. From Kukuma Pora. O Sabofella Niki Kanako. Or a river basic to a canine Gamrin. Yanaka past 6 you should chat in Chosa. Ask us on a leva bambar Vatseva. Rakasva Vichin Gamaina.
Di-perfume tse di botse-botse shidi ke ya Baba Maila le ya Mkhaya Baba Tefo. A re mo lebogiseng. Ba lebogiseng bathong. Tse di botse-botse shidi di tswa go Magolo Nikki. First one e ya go Eunice, e ya go Eunice. E ya go Karabo ya bobedi. Ya boraro ya go Phindile. Karabo mutu something. Karabo mutu something. Karabo le Black Beauty o gona mo. Karabo tla jo wa bona Spanish sa go se di bisha ka. Mutulundu. Sawa. Mo papa tele matsogo bo magolo. Phindile. Engwe ka Phindile. Phindile kwa go Baba Sipho kae? O gona mo tseleng. From Nikki to Mapito. A re mo lebogiseng ke tlele botsana shona. Tsela. Prof e go reka motlagase. Ke je motlagase wa go bala prof. Mo ra go aina ra go plaka ke tlele mo re wa go senyela. A re sa ka morao. From Aniki to Nikki, ke di slippers tse di botse. Nikki, ke dipoto sela se nyaka gape ka nnete. Matsogo, mo lebogiseng bo magolo. Di-perfume tse dingwe gape shidi di Yudi Toilet. E one e ya go Magolo Mantshidi, e one e ya go Magolo Nkgudi. Di-perfume bo magolo di tshela gae. Ke la tsa go jalo. Okay. From Magolo Nikki to Mama Tlerekeng, Matsogo. To Kaledi. To Magolo Tsebe Rosina. Ke di lotion di tsamaya le di key holder. A ke re la tsore di key holder le na le tsentšang bo magolo. Di key tša di tranka. Key tša di tranka mo. Go tšea mang e shotang? Kaledi. Go shota ya Mama Tlerekeng. Digala se tše botse-botse shidi. Ba re dinwa wine. Mara ka rena ra te tseba. Ronwa le bush. From Nikki to Magolo Tsolo. Tsolo fitli. Magolo Tsolo. Digala se tše botse-botse shidi. Okay, a re tlo reka nku ka mosaka dula mo. To Magolo Tagalang ba re ka mala tromeleng trankela ha o e hlaka-hlakane ngwana ka ba re o hlakantše dilo ka mo tša go hlapa tla tagi tagi ba slapi ka mo di roll on aowa ke lebogile kele dilo tša gage šidi di swana le tša tagi ba rabane ba tsentšha ka di-plastiking dikomiki tše botse-botse šedi tša go nwa pitša from go motso to Magolo Nikki ke memakeme botse-botse Nikki o tlo nwa kofi Jacobs. From Magolo Tandi to Magolo Nikki I think to Gilamo.
Hela. A se di maka fela o tse di tswa botlebose. Ra mo lebogisha di ya ka Ndombeni. Mama a ska ba go fronyaka di ya ka Ndombeni straight. And then tše ka mo yo Lethabo ke tima ka pela-pela o iše ka kua sefofaneng bane ye ke ya Mambewe Magombewe osi Mambewe Mama Tlerekeng Tsero tšetše Mama Tlerekeng o tšetše Mama Tlerekeng Mama Tlerekeng mo tšetše ke mang tsebe man o tšere nto Mama Tlerekeng le ke aga tsebe o re ka tšhokoši wa mo lebogiša bongakeng ba gage papa tsa matsogo bo magolo le lebogišeng from Mama Lebo to Nikki di baolo tša di botsana di tsamaya le di-plate a re mo lebogišeng bo magolo from Mapule Talane to Nikiwe a re mo lebogišeng t-shirt e nice king Magolo Nkedi le Magolo Kutumela ka 200 ba rotle košeng o ska ba lahla koša ra mo lebogišeng bo magolo from Nikki to Magolo Mapula. From Nikki to Baba Masadi, Baba Masadi. Tali mcheleng kalibel. From Mapito to Nikki. Nikki. Ano to khutile garban aba tsebo tsishidi le go tjane lona be a re mo lebogišeng bo magolo nice beautiful t-shirt tše di botsana la di bona ke di extra large akere one for Prof D Moremi. One for Dr. Ace Moremi. Makagolo magolo. A di tsamaye di ngloši. Di tsamaya le di key holder. Key holder e tsamaišana le sefatanaga. Ye ke a nagana gore ke a Baba Ace. And then, yeah, I want to almost Prof. Yeah. Lincheng manakale lincheng di kiwole. From Sebotoma family, Baleurisha Niki, Kakubebo Tsebotishi, Oto Chabela Marera Mo, Mahube, Matoro Mahul. Chaba Kisaye Maker. Kuba Tsebotishi, Eabonaka Naka, Armule Richembo Mahul. From Komani to Makoloniki, Armule Richeng Ladiwana again. Kitaka preaching. Tea, coffee, sugar. Mama
Tampane ba go leboga go ba thušitše ka tsela ba thušitšeng ka yona tseleng ya bongaka le tla mo tšela ka from Rakgadi kwa Moloto. Rakgadi wa Moloto o rwa go lebogiša Niki ye no tlo palela ke go phetloga ngwana. Koko Mapoga ba mo leboga ka kobo e botse ke mang a tla mo tšeelang Koko Mapoga? Re tlo berekela mo nakong a ke re bo magolo ge ke bitša ke a feta. I can live before ke tšwela pele. O bona e matsoku tše blue tše orange setšhang batho modimo ka mo tšele tša mafelelo a ditleng a re cleaneng walate no ra cleana ke re lebogiša magolo Niki ga buile bongakeng e bang ready ka yona mo ka 50 ranta ngaka Thandi o re o lebogiša magolo Niki bongakeng ba gage. Magolo Maleka Date Maleka rwa go lebogiša ka 100 rand ba batla matsogo bo magolo. From Niki to magolo Kunadi handbag e botsana ya ba motsia lebo makopo re ka 100 rand ba go lebogiša matsogo bo magolo gana matsogo a sokola. Mama Lapane le Mama Tampane 50-50 ba re ba go lebogiša bongakeng ba gago. Rakgadi wa Niki o mogolo o re ka 200 rand wa go lebogiša matsogo. Ramogolo wa Niki o re ka 200 rand wa mo lebogiša. Magolo Karabo o re o sware bongaka ba gago o tiišitše ka 300 rand. Rakgadi ya Malopo le Koko wa Malopo ba ba reketše di-slippers bathong a re ba lebogišeng. Esta Mabuela o re ka 30 rand wa lebogiša Niki. Oh, okay. Mao Matix, Mao Tisetso, Lea Mao Letlotlo, a re ba lebogišeng bo magolo. Mdala wa go tšhabela marega banna Makousu diphere tše pedi le gempe botse še a re mo lebogišeng. Ke tswere 500. 2, 3, 4. Go tswa go Malebo, Koko Mapoga, Lehasa, Ngwato, Kgothatso, Khunadi, Manzini, Mamothapo, Ntate Mabitsela, Enika, Tumelo Mokangwe, Khabo Mama Bolo. Ba re ka 500 rand ba go lebogiša bongakeng ba gago ba ekoleketse a re ba phapateleng matsogo go magolo. O utswa pasokisi ya mokhulu o laileng a ronya ka pampiri eo kae friendship
ke go lebogiša bongakeng ba gago a se nna from magolo khunadi friendship wa go ke ikakang gore wa go dirang ke granda a re lebogišeng magolo bana leti lekganyane a re berekeleng nakong Nelson Lehasa Tebatso Manzini Mama Lapani Mago Mabuti Tabang chomia magasti you guys Tabang chomia magasti Sabe chie wena magasti Apo chie le magasti Ata iba ukornya Padime Mamiki Emela mo magolo ka lebelo re nyako fetse Morongwe Refile Makofane Mashilo Mabitela Nini David Mampo Tau Ngwato Nini o rwa go lebogiša ka 30 rand matsogo mo magolo Tau o bona ba o tšere wa tšere ngwa mabitsela o buši wa tšere ngwa mabitsela ke biditše wa mabitsela mo pele Nini o rwa mo lebogiša ka 30 rand matsogo mo magolo ke sa eme ka mo Tebatso o tšela ke mang Tebatso ko mo feng Tebatso Ngaka Magota le Ngaka Malomone ba re ba go lebogiša ka 50 rand matsogo mo magolo Leatla Enkulile na tuzla Enkulile na badimo ba tuzla mango tuzla mango Elibuya lengwane tuzla Tuzla mango Tuzla mango Bakara kala ke ba fukujemu Daniel kopela di stick kai tika mo
re emetse certificate mago pontshwa bo magolo le feletse ka moka ka tšhelete ka mola go ne ba bang ba sa ntšhang bo magolo a re no riang ka pela re kgoneng go fetša Dr. Makhubela ka Khalinene ka 100 rand re wa go lebogisa ngakeng ba gago a lebo Magolo Phahla go tswa ka kwa go Dr. Makhubela o re wa mo lebogisa go na le 50 rand ya gagwe e tseneng ka mo matsogo bo magolo ke sa eng Magolo Matabane o re wa go lebogisa ngakeng ba gago nako re tle re kgone go fetsanyana re kgone go tswela pele ka emeng Mkhulu Tseleng o re wa go lebogisa ka 70 rand matsogo bo magolo Maluse from Kureng ZB wa go lebogisa ka 50 rand tabula le balo ba yang tlhega banga pila tša badimo ba yang tlhega bangane ba tabula le balo ba yang tlhega bangane ba
ai fele bo magolo nako e Ke itumetse le seithati. wa tshwereng tšhelete go ntwa lifetime o tla no tla latlhela ka mo Ke itumetse le seithati ba re ka 2020 ba mo lebogiša bongakeng ba gage a bosware ga botse. ayabizwa magama ayabizwa magama Mapola wa mongaka a fa motho certificate mo go mago. Mapola wa phekolang ka ndimo. Re sa letetse gore ba sote out taba ya certificate ke tšo ke atela pele. Ke tlo gopela tshwarelo thata gore ke tlo lebalela tsona mo founung mara di ilo printiwa now diatla re tšhaba nako ba re dipoko ge di thoma go emelela mo e be go bane re feditše. So ke tlo bala certificate sa gage sa mathomo wa se bala mo wa beng a se gona ke Dr. Maibelo go tšwa ka mo Seabuswa Gaphamadi ke certificate of recognition se tšwa go Tlouja Baroka ke certificate of recognition excellence superior performance and accomplishment. We the Moremis we proudly conferred upon Nikki Hazel Nyalungu ID number blah ID number blah 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 0000089. Admission date ya Nikki ga itla ka ga Moremi ge ba mo retša ba re jwale go thoma le go tsena thwasong e be le ka di 8 July 2023 and then graduation date ya gage ga apara pura ya gage botse ya go nkga bose
ebele ka di 23 March 2024 sankga monate niki ore sankga bose ke kwe homecoming ya gage ke today the 19th of April 2025. She was accepted by Dr. Ace Napi Moremi and is hereby recognized professionally, loyalty and international as an Inyanga and Sabodram beaters. I hereby declare the statement shown here, it is correct and shall be acted accordingly. Date here today, the 19th of April, se sainilwe ke Dr. Ace Moremi, matsogo bo magolo. Se sengwe gape ke tlo se bala botate ba se ke se bala mo ke di flaga tše di šetšeng di tsene ka mogare tše di laetšang gore Niki o tlo bulelwa letsha mola o tlo bulelwa letsha ka mo gae wa reng yena a nyake go hlwa phekolwa ka marapo yena marapo a mo dira sa gore le gore o nyaka go hlolwa sekereke goba semoya goba semetse. Niki o na le certificate of membership from Apostolic Church of Christ. This is to certify that Niki Hazel Nyalungu, ID number blah 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 089. It was signed by Dr. Phumulo Moremi and Reverend Karabo Malefo. Are ba papatele matsogo ba ba dirileng diromo botso wa go moruta go phekola ka moya. Ke tlo bala code of conduct le yona e tswa go tloja baroka ke ka mo Niki a ileng ga tsena ba mo fa melao ye le mo e leng gore le yena e tlo mo binda e tlo mo swara a fitlhella a ya bo ya batho. Code of conduct from Tloja Baroka is awarded to Niki Hazel Nyalungu ke maitshwaro a ngaka ya nnete. Molao wa mathomo ore ngaka is not allowed to drink alcohol. Ngaka a ya dumelwa go nwa jwala. Na stwisisa Niki. Ngaka must always show and give respect regardless of age. Ngaka e tshwanetse e hlomphe mang kapa mang go sa kgathalatsege gore o monyane goba o mogolo go Niki na. Ngaka must never speak ill of any other's beliefs and must be very outspoken at all times. Ngaka a ya tshwanela go bolela bompe ka ditumelo tša batho ba bangwe. Go tlo tla o mongwe ka leswao la ga e tswa kae mo a dumelang gona Niki ga a fihla se kwa re lena ba basonna ke lethuši o thuša mang le mang wa tlang e ka ba wa tumelo efe kapa efe la e kwa ba magolo. Ngaka must always refrain herself from fighting. Ngaka a ya tshwanela go tsena ka gare ga dintwa. Ngaka must be the one to condone peace and harmony in her community. Mo makube mo Niki ka bare ga tswa ka kua ka re go ne le rauraunyana wena swantse go fihla ka kua go re thokozana go thule mosindi wa ke o go mole go tu ka lebaka la gore ba tla ba hlompha ka mo wena o leng ka go le wena ka moya wa fatshe. Ngaka must be truthful at all times. Ngaka a ya tshwanela go bolela maaka a senya bongaka ba motho. Ngaka must always sleep at home. Ngaka must always do what? Ngaka must always sleep at home. Le kwele bo magolo ba bang ba kwena mo. Ngaka must avoid being the cause of conflict between families. Mo gare ga re shaka ra wena ne
u nga vi loyi a sungula yimpi ne la lexakeni la wena. Ngaka should never ever utter vulgar words. Ha o rogane go le ngaka o no kwela ka mogare go fitlhelela o e ba right. Ngaka must always respect patient's privacy. Seo se bolelang le molwetši ya gago ke sa gago le molwetši wa gago. E ka ba ka gare ga consultation room, e ka ba ka ntle ga yona. Tšeo di bolelang le molwetši o kopanang le yena tseleng go ba ka ndombeng ke tša gago le yena di felela moo. Confidentiality clause o e saenile go tsena ka ga morena. Ngaka must never share information discussed in her consultation room. Se felela ka ndombeng. Sa ka ndombeng. Ngaka must never listen to hearsay or rumors. Hey, gape ba re Dr. Maibelo mo shulupi wa e bolela ka ba. Yeah, ba e bolela yona e la ke gala mmoki. Ngaka must never listen to hearsay or rumors. Ge ba re a re tlogile. Ngaka must always respect herself. Niki wena ke go tseba gabotse gore you respected yourself when you came in, you respected yourself when you were in there, and I know that you will respect yourself out here. A ke go tsebe o le ngwana wa go tella, a ke go tsebe o le ngwana wa lenyatso. Ke tseba ge ba go roma o tšhabiša ka lebele. Ke tseba ge ba go botša se ba re dira se Niki o se dira ka mokgorumilweng ka gona. Mo o sa kwešišeng Niki kua mosedi ba baba di-gate tša gona nna ra tsena ka pastere ya masa a ikhielwe, ra tsena ka 2, ra tsena ka 9, ra tsena ka 7, ra tsena ka 6 ya fro. So mo ga kanegang gona Niki o sekebe wa be wa re a ke kgone so o ka re batla mpotse ba tla re batla dira ke tlo botsa ga re mogopho ga gago ga botse bo swantse bo montsho and then ba go fofiše kgogo ntsho ka mo godimo na la e bona bo magolo go raragana mo go ba ga geno go ba kae kapa kae. Prof a raka re sa ya ka moka ba legele ka re bona o ka re rena re shapa re sa ya ra golla re sa ya ra go kgopela maele ka moka ga rena ka yona tsela e Niki ke le ka go laya gore a e re go le ka mo gae go tloga lekgolo ke mo o tlo tsebang gore tshwaso ke eng, ke mo o tlo kwešišang gore why o dutse mengwage ka moka ka kua ga morena, ke mo o tlo tsebang gore go ne mangaka ka wena mo ba o swantšeng mo swarišane le bona bongaka. Kwa re go bona ngaka mo wa re yo a o tsebe a di epiwe mošimeng mo moteng. Mara se nka go tšang sona Niki ke gore hlokomela ngaka ba gago o bo sware ka mokgwa o tekemišeditšeng ka gona go tloga ka mo o roya ka ga moremi wa go tšea merwalo ya bagalajo o tlo ibuša ka mo gagena. Ba ga Nyalungu re le tlišeditše ngaka ka mo gae ke kgopela le nga mo tekateki ya le nga mo tekateki ne vulavula na yena politely, ne vulavula na yena swa ku ri yena vakhalabye lava va nga ri ku yena a va lavi mhaka yo tala or maxaka. Ni mi khomeni kahle maxaka, loko ni vona ku ri la na hlangana ni kombela ku ri ni yele ka Niki u ta ni endlela lexi va fanela xendla na Ken. All right, ke kgopela bobeši di ba kae? Ngwana galela yenge
nya wa phekola re sa ya kerekeng bo magolo Niki ba re kwena Izet ba go tseba ba re kwena Izet bisela ngwadile gore e ngwadile mahamba ene le ba lako ere era gore ra hamba re akae bom Niki a ke dumediseng pele ke se ka no thoma ka go laya ke a le dumedisa setšhaba sa gešo go fetana ka boetapele go ya ka gati re dumedisa ba ba bušang mo ka moka ke dumedisa mangaka baruti ba porofeta ke dumedisa bo magolo bisela ke ya mahamba e tlo no dula le mahamba ke transport ya bohle e sepela gohle a e kgethe gore ina metša bo mang ke ba kereke ba namela ke batho fela ba go tethabela ba go nwa ba namela ke dingaka di a namela e sepela gohle le wena go le ngaka Niki a wa swanela go hlaola motho nna ba ka ba bang balwetse ke ba buditse ka re sepelang le o rapela ke nako gore le rapele Modimo o nkwishisha balwetse ba ile kae ba ile go rapela Modimo ga ba tsho ga o mo ahludi o nkwa ke Niki wena ka mogageno ka mo sa le ngwana mo ri amphoso ba swanetse ba go gale go ya le ka mogong ngwana a swanetse go gadiwa ka go go ba ngaka Niki a se maemo ngwana geshu no ene go ba ngaka se re khoshi ene go ba ngaka se re boso ge o le ngaka o swanetse o kwishishe gore o sa le ngwana wa ga Nyalungu o sa laola ke ba ga Nyalungu ba ga bo mmele ba ga botate a go no mo fetang ka mola se se nyakagang ke tlhompho gore ba kgone go tlhompha medimo ye e leng mo go wena le nna ke le so ke ne bo abutishi ba ba gona ba tlile ka moka batho ba ba tlileng mo a se gore batho ba ba Modimo ba tlileng mo fela gore bogela tlhompho ye ba re fang ba re fa ka lebaka la re le bona re ya ba tlhompha o nkwishisha ga botse Niki nto go gopelang yona ko gore mo a wa tlela go loisa batho o kreile dingaka di le gona dingaka di bereka o kreile dikereke di le gona a wa tlela go ntšha batho ka ra dikereke o tletše mo Niki go tla go alafa batho mo go ba bang ba ba sa robaleng wa ya wa bereka metsi ya bona ba robala o nkwa ga botse akere bo magolo mo bongakeng dikgolo ye e nyakegang gore dilo tša lena di loke ke kilelo le go ba le nako ya medimo ya lena o nkwa ke Niki a kere ke a tseba gore ka gore o gorogile beke e tlang o tlabe o ya go installa a kere di installa meriri lena o tlabe o ya go installa o e tswa mo ka ditofi di go ngangile ge o ya kua le mmagole ga ka Niki we bolwetse shu o swere pekana gore mmotse gore ke a boa ka setsong ka o tlo mmotsa goreng mabuya o ya o sa tsebe gore wa ka so dipheta tšeo di apereng Niki le mokgopha o o apereng ge o ka se sepediše mmereko wa badimo gabotse ba tlo go tšeela tsona re ne le mmamampana shule a mona te ka paretše tša kereke ba bereka ka kua mohlabohlangene ba lebeletše diphosophoswana tše di diragalang mo go neng phoso ba ka ba rebile a gona mme o lamo wa mona o ka ra wa tseba go bereka le Professor Tempen rector ya rena Chabalala wa mona shule o ka ra gona mona te ka paretše tša kereke o lebeletše nto nngwe le nngwe ye e diragalang mo so Niki nna re go tlišitše mo re go tlišaditše mo go kwana le baagelwane nna re no tsena ra bea dikoloi ka gare ga malapa a baagelwane re tseba o swanetše go tla go šala o hlola khutšo Niki o berekile mmereko mo botse ka gae bo magolo ba bantši ba tseba be re ba le bana ba sekolo o kry-a ba tshwenya Niki a ba fa counseling bana ba le ba be ba feleletše ba loka Niki a bereka le mmago Pontsho o berekile Niki ka gae ke ne nnete a re mmereko o re mo tlišitše mo o wa o tseba ditaola wa di tseba dihlare wa di tseba ke ile ka tloga ke ngwala buka ya dihlare ke le nae ba tseba bo magolo ba bantši mo le komana ke tlogile ke ngwala dibuka ya dihlare ke le nae a ka go le sehlare sa ka re nga se tseba
Heniki ya ka shala mo a ke di ba le banna ba mo a go no re ngaka botlo ba gona mo go yena a go no re ngaka botlo ba gona kgetha o moteo ya mele ka thoko o kgetha monna moteo ya mele ka thoko ba bangwe le bona ba be le space sa go tsama ba kgetha mara o ka tla ba tšea ka moka ba o tlo ba le bothata Niki ba ga boniki mangaka borena ke sola di-family matšatšing a bolokgolo di-family tša borena bongaka ba borena bogaga ba ka gare ga maraga because di-family di tšhaba go gala bana ba ge le ba bona ba dira dilo tša go tswa tseleng ba galeng Niki ndomba yela ya bulo ya suelwa mara go ka tsamaya wa ya go robala kae kae tlo suela ke ma a se ya mmago ndombela a se ya ngwana geno ndombela ge o kereile monna mmotse gore re ye o ye go bona mo ke dulang and then a tsene mo a tliše dikgomo ka mo a nyala se gore o tlo tlogele ndomba beke tše pedi tše tharo badimo ba tsoge maatla ka mo o e tlo go thosa ka tšhelete bo magolo e re ke le botšenne go thosa ke tšhelete and a se tšhelete nnyane bo magolo ge o le ka gare ga thwaso o swanetše gore o kgolofele go te thusa ene bongaka gore boloke mo motho a tlabe ngaka e strong a go nyakega mehlolo ke la re ke le botšeng a go nyakega mehlolo go nyakega fela nako ya gore o dithute ditaola o dithute ditlhare o dithute go alafa malwetse o dithute go hlompha and then o tsebe nako ya badimo le nako ya lethabo se ka nwa ngwala wa ka ntombeng wa re wa go phekola ska nwa ngwala wa re o tlo tla mo o tlo bina o tlo ba le bothata Niki a re gane ba bangwe ba bagoga ka kotontse mara taba eo a se yona badimo a ba e dumele taba eo ka re tšatši le lengwe o tla enwa over and then ya ba bothata ba ikwešiša a ke re le bolela bo magolo ba fela ba rawa e bolaya sejeso so taba eo e nyaka re e lokišeng gabotse so mphe dilo tša gago wa bona nna ge ke tsoga kua gae ke ya ka ndombeng ge ke tšhaiša nka ya radiong gore nka mogoga mokibelo moene lešela ya le khwibidu red for danger ye e ra gore bale re ya sepela bjana re ya košeng ke sekontiri re ya bina wa bona le kgole le re bina mo tšatši le lengwe re tlabe re bina kae o re a wa o rile manala mang a matela wa mo wa hlaba wa itse wa hlaba mo wa hlaba mara kwa mo galeno mo rena re ya bina šifa a re re wa hlaba so bo magolo re tlo bina ke tlo fa abuti chance ke thasanela gage wo and then a kgone go phekola a kgone go thuša batho ba ba nyakang thušo ba kgone go thušega so Niki nna ngwanaka presente a ke nayo kgomo tša ka sale di ya madišong a di boe di ya mmakatša santse ko nyaka pina mo gongwe nka di kry-a mara ba re ke ditsotsi basadi batho ba ba latlhele bane bona ba phela ba dutse ditulong a theeleditše ya baba ka pelo ba re alright thank you yes my lord ke mola ke monyakang gona le golle a ba go ntšhetše se sengwe Niki na ke ne selo ba nganeditše ka karata sasa mare kgwedi e tlang gona e swara ke nna ya bana ba ka moka ke tla re ge e tla ka topa 10% ka tla ka latlhela mna go Niki ke tla romela present ya gage ba re ke take a lot ke tla e romela ba tla e romela ka kua gae ke ya ba mo otetše se sengwe nna bothata ba ka ke a lebala bo magolo ba ba leng mo ka moka o ka re ba bantši ke ba gorošitše ba sa di emetše wa tsa di-president bana ba ka ba sa di emetše lena ngwalang le line yeng ka mola nna bana ba ka ke bereka ka go no bina go phekola tša di-presidente go ne di-head office šedile balaodi ba tšhelete alright mfo nna bale ke a tsena ba he re mahlomoleng a ka moo ba kore wa opela lekganya mahlomoleng a ka 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 mahlomoleng
Kusabangoma balele